Ka kereteng jonga ka di Kynsailang Basaringaid ngasong ngasa apo Sarwang West Kasiel District menta ngan pulai yakani ka putri pala kereteng ka Rikhasi lapnya da Rikhasi TV channel Kori khasi hendai kiong kari unyi kari ukong nyau trap chapo khandai sejrong hasla khandau uwan banchong do kha do panan ki share singkai hapa kine ki bon balai kisim ki do sentiu kiskot hapne jongpha imat ki download ki commitment ki thu khana shaphang kane kari mekhalaya ki jaj ben riu bochong hapa khasi karo bat ki chantia kanam jongpha lapna keleng shakiri thor ne ri pharang nongwei haba utip yapa umla klamda wan jaka ki klau ki batam barben jongpha ki lau kentang wat ki lau knya wa ba wa rit ki toy clear melior ne tlang kan no ityang hapreng jongpha don bon lenti ba pinya so bat ki chala not is jangi saudong jongpha la ker tawyar man ki khapot la shong ki dikhar Jaka jengok bala penanam kita seorang nemo senram hakut kubor laju yui bawan tu turis keleng kiri anda partai kanang kamca kistat kayi kinang buhai kisdang titlot man ki jaka bante ki yang babon mala jan phong jan kup jongki khasi kinang rikstat kanang mi isngi kiktien thale jaki khana pateng imat mentar la syu tenang kaspa jongi nari khasi la jan kitlot ki benemi tairi uim bala nang singi kat ba nang we ki shong chuki kasap karpang la ju i kum so tham malong kari kum tirot sing bat kyang nang ba ban loj Rikhasi la jing em ka iti kapor mentala de yengi ngin yeng teli na mar kari kum kha ngin lam haki rut wa ban ban saw kim la ban ra khublei shibun